la khele ane isuri nesisikhathi ane lithuba ushange sithabathaba somuze la khona ke njengamanje Own goal. ujobe bumbuzo wamshi uwodwa kuwe uthi ke ulithintile na ibhola amathinta ibhola leyo i-free kick akuphekela ngaphakele ibhola bola iyamfica ibhola lakhe nompempe kuthi ke sengibone elikhulu madoda akehlatshwe lapha-ke ikhefu uziwe nje ekhefini awuthi-ke siyokuphuza amanzi athi ngiyakubenjalo madoda ali-12 unyuye yini omdlalo-ke lobuke novamile ukuthi usinikeze-ke inqwaba yamagoli njengoba-ke ubheka nje ukuthi isikoma sibeka nje silithele lapha-ke amagoli kuwo-ke nomdlalo kanjeni nophalisa isithabathaba unompempe yokuqeda-ke umdlalo uzoya lapha-ke ekhefini sizothi-ke masifike ekhefini bese sibona ukuthi ngabe-ke iyiphi ezothi-ke ihlabe-ke idle phakathi-ke kona maqembu mabili ngangena phake Stanfas Henry Estenik